everyone, Zdravo svima. This is the episode 11 on Serbian for You channel. This will be the last episode in the first season for intermediate level, but don't worry, we will be recording new episodes really soon. And also we're preparing something new for Serbian for You channel, and that will be a short, beginner-friendly lessons. So, those of you who are just at the beginning of learning Serbian will be able to follow, and also it can be helpful for intermediate students, I hope. That will be interesting also for them. And in today's episode, we're going to talk about one special topic. We're going to talk about Belgrade's churches, and we're going to visit 4 famous Orthodox churches here in Belgrade. But before we start, we're going to have a short language lesson, this time at the beginning. It will be a lesson about vocabulary that I will be used during the episode, so I will try to explain you some specific word, and then I hope it will be easier for you to follow through the episode. Sada ćemo pričati o nekoliko važnih riječi za razumevanje ovog videa o srpskim pravoslavnim crkvama. Ovdje ste čuli i 2 riječi o kojima ćemo pričati. Prva je crkva, a druga je pravoslavni ili pravoslavlje. Pravoslavlje je važan deo hrišćanske crkve, kao što je katolicizam važan, tako i pravoslavlje je jedan od najvažnijih grana crkve, hrišćanske crkve, delova crkve. To je pravoslavlje. I ovdje vidjet ćemo 4 pravoslavne crkve. Također, čućete i reč hram, reč crkva i reč hram. Crkva je mesto gdje dolaze vernici, a hram je sinonim za reč crkva, također koristimo i reč hram. Međutim, hram ponekad koristimo za veće crkve, za neke možda važnije crkve. Nema baš jasne razlike između ove 2 riječi, ali hram se uglavnom koristi za neke veće crkve. Tako ćete ovdje čuti da jedino od ove 4 crkve za hram Svetog Save kažemo da je hram. Crkva je generalno vezana za bilo koju hrišćansku građevinu, hrišćansko mesto gdje dolaze vernici, a hram može imati i malo šire značenje i on se koristi, na primjer, i za budizam, budistički hram ili za neke mnogobožačke religije, pa, na primjer, kažemo Artemidin hram ili Atinin hram, tako da ima i tu, reč hram ima i tu perspektivu, dok crkvu vezujemo baš za hrišćansko svetilište. Također, važna reč je i svetac. Svaka crkva je vezana za nekog sveca, za određenog sveca. Svetac je sveti čovek u hrišćanskoj crkvi. To je jedna istorijska ličnost koja je izabrana za važnu. Crkva bira svoje svece i važni sveci se proslavljaju, imaju svoj praznik i crkve su uvek vezane za određenog sveca. Također imamo i reč mošti. Mošti su sveto telo sveca nakon smrti, koje je jako važno i koje se čuva. I za nas u Srbiji posebno je važno
posebno su bile važne mošti Svetog Save, o kojima ćete čuti takođe priču u ovom videu. I čućete reč, odnosno frazu, prenos moštiju. To znači da su mošti otišle iz jedne crkve u drugu crkvu ili iz jednog mesta u drugo mesto. To je prenos moštiju. One su prenete iz jednog mesta u drugo mesto. I još jedna važna reč, to je reč arhijepiskop. Takođe bit će u videu vezano za Svetog Savu, da je Sveti Sava prvi srpski arhijepiskop. Arhijepiskop to je čin ili titula u okviru crkve. Ispod ovog čina su episkopi, a on je iznad, kao za više episkopa, on je iznad njih arhijepiskop, znači crkvena titula. Iznad titule episkopa je titula patrijarha. Eto, nadam se da će vam ovo pomoći da razumete video koji sledi. Evo nas na Kalemegdanu, na mestu gde se nalaze verovatno najstarije crkve u Beogradu. Sa moje leve strane je crkva Ružica posvećena Presvetoj Bogorodici, a malo niže sa desne strane je crkva Svete Petke. Tu se nalazi i izvor vode Svete Petke i to je glavni razlog zašto je ovo mesto važno za vernike u Beogradu. Za ovaj izvor vode vernici su oduvek smatrali da je lekovit i zato je uvek ovde dolazilo puno bolesnih ljudi sa verom da će pronaći izlečenje. Sveta Petka je svetiteljka jako važna za Beograd. Još od vremena kada su se početkom 15. veka njene mošti našle ovde. Zato što su njene mošti došle u Beograd je zaslužna carica Milica. Carica Milica ili knjeginja Milica je bila žena srpskog kneza Lazara, u narodu poznatog kao cara Lazara. Carica Milica je od turskog sultana izmolila da mošti Svete Petke dođu iz Turske u Kruševac, a kasnije za vreme vladavine Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara i knjeginje Milice, kada je prestonica Srbije preneta iz Kruševca u Beograd, tada su i mošti svetiteljke prenete u Beograd na mesto gde se danas nalazi crkva Svete Petke. One su ovde ostale sve do 1521. do vremena turskog osvajanja Beograda, a onda su vraćene nazad u Tursku. Za vreme turske vladavine Turci nisu dozvoljavali ni dolazak do izvora vode, koji je bio sveto mesto za vernike u Beogradu, ali pristup ovde nije bio moguć zato što su Turci u blizini imali vojno utvrđenje. U 18. veku, kada je Austro-Ugarska ukinula zabranu prilaska izvoru, veliki broj ljudi je došao do svetog izvora vode. Takođe se pamti da je ovaj izvor presušio jedino za vreme Velikog rata, Prvog svetskog rata, i ovde nije bilo vode od 1914. do 1918. baš u ono vreme u koje su Srbi preživeli veliku tragediju. Današnja crkva je ovde podignuta 1937. godine, ali je sigurno da je ovde bilo stare crkve u 19. veku, a verovatno i ranije.
Malo iznad crkve Svete Petke nalazi se crkva Ružica posvećena Presvetoj Bogorodici. Crkva koju ovde danas vidimo je podignuta 1867. godine. Zapravo, podignut je samo zvonik, a sama crkva je napravljena umesto austrijskog magacina baruta, barutane. Nažalost, tokom Prvog svetskog rata crkva je skoro potpuno uništena, ali je nakon rata 1925. godine ubrzo ponovo obnovljena. Posle obnove je crkva dobila 3 velika crkvena lustera Polijeleja, kao i 2 ikone koje su napravljene od metaka, granata i sablji iz ratova. Crkva Ružica se ponekad naziva i vojnička crkva, jer su u nju često dolazili vojnici. Takođe, ispred crkve možete videti 2 statue vojnika. Jedna predstavlja srpskog srednjovekovnog ratnika iz vremena cara Dušana, a druga ratnika ili vojnika sa početka 20. veka. Ime crkve, Ružica, se pominje još u epskoj pesmi Dioba Jakšića, kada se za srednjovekovnu crkvu na Kalemegdanu kaže da se zove Ružica. Dmitar uze donji kraj do grada i Nebojšu na Dunavu kolu. Bogdan uze gornji kraj do grada i Ružicu, crkvu nasred grada. A sada idemo malo dalje od Kalemegdana u drugi deo grada, na mesto gde se nalazi verovatno najpoznatija crkva ili hram u Beogradu i do mesta koje je jedno od simbola Beograda i među prvima na listi za obilazak turista. Evo nas na Vračaru, na mestu gde se nalazi jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu, a sigurno svakako najveći u Srbiji. To je hram Svetog Save. U ovaj veliki hram može da uđe oko 10.000 vernika. I on je jako važan za vernike, ali takođe i za sve druge turiste koji dolaze u Beograd. Planovi za izgradnju hrama su počeli još 1930. godine. Prvi kamen temeljac za hram je postavljen 1935. godine, ali ubrzo nakon toga počeo je Drugi svetski rat i gradnja je prestala. Posle Drugog svetskog rata takođe gradnja nije odmah nastavljena za vreme komunističkog režima, nego tek 1984. godine. A zašto je Sveti Sava tako važan za Srbe? Sveti Sava je zapravo bio prvi srpski arhijepiskop i on je izborio samostalnost srpske crkve. Takođe, on je važan kao prosvetitelj i jako se poštuje u srpskim školama. Danas srpske škole imaju svoju slavu, sve škole u Srbiji zapravo slave Svetog Savu kao svoju slavu. Sveti Sava je posle smrti proglašen za sveca i njegove mošti su jako dugo bile u manastiru Mileševi, ali u 16. veku,
kada su Turci bili na našim prostorima, odlučili su da spale mošti Svetog Save i mošti su donete iz Mileševe ovde u Beograd i spaljene. To je bila zapravo demonstracija moći Otomanskog carstva i sve u želji da zapravo zaplaše srpski narod koji je polako dizao bune ili male revolucije. Ispred hrama se nalazi poznati Karađorđev park i tu je skulptura predvodnika prvog srpskog ustanka, prve srpske revolucije, skulptura Karađorđa Petrovića, koja gleda ka samom parku, mestu odakle je Karađorđe sa svojim ljudima krenuo u oslobođenje Beograda. Pored hrama Svetog Save možete videti i Narodnu biblioteku koja je ovde izgrađena posle Drugog svetskog rata. Zapravo ona je premeštena sa Kosančićevog venca zato što je 1941. naša Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu bombardovana i potpuno uništena. A sada se vraćamo nazad u centar grada do mesta gde se nalazi Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve i preko puta nje do Saborne crkve. Crkve koja je posvećena Svetom Arhanđelu Mihajlu, jedna od najvažnijih i najlepše oslikanih crkava u Beogradu. Saborna crkva je izgrađena 1845. godine, ali na njenom mestu su se i pre toga nalazila dva pravoslavna hrama, jedan u 15. a drugi u 18. veku. Oba su spalili Turci. U Sabornoj crkvi se čuva i deo moštiju svetog kneza Lazara, cara Lazara, a ispred same crkve možete videti i dva jako važna groba. Grob Vuka Karadžića, najznačajnijeg reformatora srpskog jezika, i grob Dositeja Obradovića, jednog od najznačajnijih prosvetitelja, reformatora prosvete, školstva i nauke u Srbiji. Preko puta Saborne crkve nalazi se jedna od najstarijih kafana u Beogradu. To je kafana Znak pitanja. Ona ima vrlo neobično ime, a razlog je zapravo taj što se krajem 19. veka ova kafana zvala Kod Saborne crkve i zato je vlasnik kafane došao u sukob sa crkvom. Crkva nije želela da se kafana zove po njoj i dok je proces trajao, vlasnik kafane je odlučio da za naziv stavi samo Znak pitanja. Ali taj naziv je ostao i posle završetka procesa do danas. Thank you for staying with me until the end of this episode. If you didn't understand something about Belgrade's churches, about some vocabulary that I used during this episode, please write the questions in the comments and I will try to answer you. And hvala vam. Thank you for being with me during this first season i vidimo se u sledećoj sezoni. Ćao!